no. This is what I said we have a timber. Hi, welcome to Kasankulu Entertainment. It's your homeboy Swash. And wile nakambe hi video ya kahle ngopfu. And call me Dr. Thomas Chauke, Xinyori, Mr. Post, and the rest. Okay, let's go. Topic here. Dr. Thomas Chauke bari ababoni xihoxo music and akunala kulava ku kulamuliwa kona. Okay, let's go. So matundzika Mr. Post di beat track le ya Xinyori tika duku Xinyori n'wena lowu nkulukumba ka music byalani Xinyori alamula nyimpi yena lowu nkulukumba ka music vamanimani va tsandzekini so mara Xinyori u ta lamula nyimpi ku vuliwa yini beef ya yena na Ben Mayengani because it's too much ingehla ya Dr. Joyce man mara I relate ngopfu ka ku lamulani ku nyimpi le ekhale va ka va hi rula va ka va lwa na yona since from Ben Mayengani a ri le ka Dr. Joyce man ka na le popo poison I car a karhi a fire le ivi a heta a karhi a fire ngopfu man Ben Mayengani ivi loko a nghena le ka Dr. Joyce man a tirha na yona ku va na team Shiremani a va a kha a fire man Ben Mayengani loro I khale nyimpi leyi kha yi sukusele ku I khale yi kha yi lwiwa loro Mr. Post or Dr. Thomas Chauke a va lamuli nyimpi. Okay, hi ndlela yo fana le ivi ma force try by force Chauke va vonake ka interview yo karhi ya Munghana Lonene Makomba Dlele va karhi va vutisa va interviewer Dr. Thomas Chauke va hi vutisa va ku na risimu rin'wana man va ri byala na Xinyori alamula nyimpi ivi Dr. Thomas Chauke yiri ku na risimu rero va ku yiri a ni ri tiva a ndzi tshama ni ri twa ma vona hi ndlela yo fana leyo ivi endzhaku ka nkarhi loko va swi vonile I nga ri a hi lavi ngopfu ku tikhomita ngopfu ka ku nghenelela ka swo fana na sweswo because la va yi katsaka beef loko va ku lamula nyimpi swi komba ku if yona yi nghena yi vulavula swo karhi eka album ya yona or ka interview or swin'wana swi ta va yi kha yi nghenelela in between and if yi nghenelela in between yi ta yi ti vangela madzolonga swi nga endleka vafana va moya un'wana wun'we wa kona a yi beef hi ndlela yo fana leyo ivi yi hlamusela yi ku va hi vutisa ku leswi nga so vona onge ku nga ku na problem eka music kumbe maku ku nga lamuliwi mi nga lamula n'wina na ivi yona ku music wu grand a ni voni problem mina a ku na laha ni nga ta lamula kona even though hi ndlela yo fana leyo ivi va hisa lava va swi vonini ku those questions were very sensitive ivi va nga ha yisi mahlweni ti-question teto ivi va huma kwalano va vutisa tin'wana ti-question so loko hi langusa la hi ku ya hi mina ni vona nge ri Dr. Thomas Chauke a va lavi ku ti nghena ngopfu ta vafana ku a ni ma swi vona yo yi kulukumba yona yi fanele yi tlanga yini mindzumba ivi yi tsakisa vana and yi khipa na that status xa dignity na confidence dignity leya yona yi nga na yona eka vanhu respect leya hi fanele yi hlayisa yi va the way and hi fanele yi nghenelela ka swa tibifi ndlela yo fana leyo so yona va make sure leswaku va swi vona na yona ku hayi va nge zi va yi vutisela ngopfu ivi yona ka a hi swi tivi sweswo and a ku na ku lava ku lamuliwa hi ndlela yo fana leyo to avoid unnecessary conflict hi ku ri yi nga suka phela ivi nyimpi ya kona yi suka mi kuma ku busy ngopfu kumbe din'we lana di navela ku ri di nga bifa maybe wu fana na Ben Mayengani a navela ku a yi lakatsa if yi lo nghenelela yi vulavula something or Mr. Post na dona di lakatsa loko yo kumeka yi vulavula something mara ku ya hi mina ni vona nga is still on a safe side ya ha ri ka safe side yi te a yona a ku na yi vule kahle ka a yi swi tivi sweswana hi ngheneleli nchumu mi ku fana leyo so mina ni nga no titala a na ta vula leswaku ni mi tivisa hi ndlela leyo ku va yi vutiseni ku Xinyori what ka no a yi tivi nchumu ene ka ha ri sharp music no well sharp Yo, man, no. This is what I said we have a timber. Man, silo yini mara. Nasiye. No kombela ka. Hey. Mito mezamina mara. ¿Qué? ¿Me qué? ¿Cómo se quiere que?
Ya kereke ida fambe. Famba. Famba. Kereke stay. Famba.